Bizden alaylık atıldır çoğay örgüle. Kölerim degenle sözü cagat düşüneceğim. Kölerim degen sözü cagat. Gelin diyeceğim. Qanday ukam, yaxshi desoltar Özüydü nece özüken, özüydü nece. Qanday ukam, yaxsыңар? Бар жоңарды құтман таң. Atkanız gelsin kana. Жаратқан Алла Таалам күні береке күндерді алып келе берсін. Рызқыны ынтымақ қоша чәсін. Ой, қандай болдым, жақсы ғой. Мен бұл жерде дағы екіншіні ек келатасыңар ғой. Ооба, экинчини даярдап койдук. Ой, қандай сонна? Мен да кече чысноктор жуып салдым. Уруктан асып бересиз, мен ошо. Zata kartoşkanı men dayırdap koydum sana. Ой, мынаны Чысноктарды алып салдым уже. Жерди басамын, сиздикинде ал эгем. Siz hazır ekseniz, yüzde mılanda kartoşka var. Bunu ağaç metodikası mene göre. Na iyul, avgust, sentyabr, oktyabrın 15'i daha seninki. Запас. Konkret yapışat. Чоңой болгондо чоң айтсаңыз, а? Ой, мен жигитими мынаданар кетирип үйгөн турбаймын. Буякта экенсиңер да. Байылы, мына мен укам мени тааныштырайын деп анан азыр ана жака бастырып үйдү. Çalım kele kalsın, çalım kele kalsın. Ошону айтам да. Ola, al kişiye değil, faydalı, hiç gelme. Sen daha 1 metre Gel, atlasanız, osundaydan gel. 1 metre yürünüz. He, aşağı. Evet, evet. Bolsak, assalamu alaikum. Aleykümselam. Hurmatlı bizden bugünkü seminer katılışçılar. Gavadan da çıkırdığı mal uşundayken azırak gelip atat. Bugün sizler hem giderle gelip kalışar. Bugün sizler menin önünde şu agorottu faydalanı oyuncu seminerga geldinizler. Menin adım Ömürzak, familiyam Kasımov. Hazır pensiyonerinin kesim boyunca muğalimmin, orus tilçimin 40 yıldan aşık stajım var. Muğalimdik kesip men uşul agorottu karaganga argası kıldı daga. Sebebi akça jetişpeydi. Bilirsiniz, muğalimin az aylık, andan görekti kaçına kartoşka egip alayım başka. Bu jenokaylı şılta olmasın için men kiçinemden hareketlenip gülsün. Kiçinem dışında meni bir suro pişörtetiledi. Kim darbızın için kızıl kılıp boyap koyat. Kantip darbızın içi kızıl olup kalır. Uşul mesele oylantıp uşuldan kızıgıp mına bugünkü günde men agorotumda turastar. Ama uşul jerde turgan ayantыбыз pomidor. Pomidordun uşul jerde 9 sortu turат. Pomidordun özünden 9 sortu turат. Mına şul jönde aytayın, uşul jerde sizdin art жағыңыздарда турат, ушул жерде доброе сердце деген. Sarı pomidor. Ышканда сап-сары помидор болот. Мына ушул жерде Gülbere sen gördün bile? Nazizler görüp. Aha. Ошолор 650-700 gramga чейин болот. Biliyor. Aha. Мынау жок. Бардовый деп bir 20 yıl murun Dom kültüründe işleyen Aziz Umarov'un ilçesi var. Ошол Kazakistan'dan mağa uruk verilgenken uçurdan faydalanıp atı Gülmira ile, ошол Gülmira'ga tereň razılık bildirem. Ошол verilgen uruktu bugünkü güngacha faydalanıp kelem mağa. Mına Bardowy degen bolot, 2,5-3 metrege çeyin ösöt biyiktigi. Bir üstüge 1 kilogramga çeyin bolot. Ой, неби сау көтөргөн. Бул Көтөрүп алат дейм. Aha. Mına jaktar, mına başka pomidor görüp turasыздар, çoňorak biyiklerdi koyup turgan. Anın üstüne alar ança biyik kıldı baylı, tezirek pişsin dep, üstünü kırkıp astım pişirgen hareketlenir. Yeme bol pomidordun jakşı jaktarı 1 kilogram. Jaman jağı uşul birinci tüket almaysızdı. Erten bir sürün daha jeskep turur. Azır men sizlerge mınaka uşul bugün şu pomidor jönünde aytıp berdim. Mına da başka sortu bul uşul ele Bardowy'nun krasnaya. Aytıp keterbes bizler. Mına ele bardo uşul pomidordun kızılı. Bul kızıl pomidor bul dagı ошондой biraz kiçirek bolot, 700 gram 800 gram tegreyinde bolot. Ana keyin uşul men ekкен pomidorlardan oşta bir Akat degen bir jakşı dosum var. Şul bala, menin agorotum, menikin pomidorman da yegip görçü dep,
Mına 2 cöğükte berek bassanızda 2 cöğükte beriydi. Şu neme? Mına 2 cöğük oşol. Biroq emi sortunaçı desem kartışka palak dep koydu boldu. Emi bu jönde görüşetarız. Qanday bolğanын da birinci yol gelişi. Так. Mınavıl kartoşka. Mınavıl kartoşka. Sibirski malahit деген kartoşka. Ulan kartoşka o. Oy. Pomidor. Siz hava adaştırdınız beni. Mınavıl sibirski malahit деген pomidor pişkanda jaşıl olur. Pişkanda jap-jaşıl olur. Bro, içi soçlu da. Aha, pişkanda jaşıl olur ekan. Бұл да бірінші жолы егілі тау. Жоқ, бұл жылда егіліп, urukların, şulardan vardı, muruğun öz mal olup, evde işit kıyıдағы egen. Özünden alırsın. Özünden alam. Hazır seminer bütkön, үй жаққа өткөнүбүздө азыр отуруп алып сүйлөшө турганда сөздөрүбүз бар. Ошондо мен сизге урукту кандай алыш, мурунку уруктарымды көрсөтөм. Men жаңы келдім, мен бір күні Айша. Мынал урук Карасуудан өзүм бир тойго бардым эле, карасам помидор пишип калган экен. 5-6 алып келип бурук кылып алдым эле, жылда ошодон бир жөө эгип коем. Onu ne önüse? Kızıl kadın. Özünden laf hadi. Ayakları çep жүрген pomidor. Mınavıl o narkı sarı pomidordun bulamgısı. Өмірзақ баяғы сайттар сайжындағыдай сочный помидор бар ма? Nerede de öyle olur. Сочный, ya? Var, aha. Nereye gelesiz, nereye gelseniz şokoladное чудо деген pomidorun var. Gürüm işte olur. Gürüm işte olur. Şokoladное чудо нар жағында бордовый 2 деген дағы помидорым бар. Мындай күрең бордовый цветте болот экен дагы, кичинерээк болот экен. Ben bunların uruklarını her memleketlerden alıp gelirsin. Ооба, сизге ал жөнүндө дагы айтып берем. Бул жерде жанагы пасхальный яйца бар, амурский бар и черри черная деген бар. Кичинекей мындай гиластай болот экен дагы. Аха, пышканда капкара болот. Бери акелиңиздер, Азиз бери акелгиле. Mına bolgarskiy o'xshaydi. Мына болгарскийлер. O'sha bu bolgarskiy. Men bu yerga turayman, sizlar bu yerga turingizlar. Birinchisini olibdir, ikkinchisini yegoyaptir. Ece. Шуну қайсы? Şu, Aziz, gelgile. Біздің бүгінгі семинарымыздың негізгі мақсаты алай районында 2 түшім алу бойынша. Мына азыр мен сіздерге бүгін алайда нелерден 2 түшім алса болады. Даже 3 түшім алса, 4 түшім алса болады. Егерде сіз қайта редиска ексеңіз. Редиска? Аха, редиска 45 күнде пішір. 2 түшім аласыз. Kartoşkadan, anan Türk'tün. Bugünkü bizim maksatımız, ikinci düşüm alış jönünde sizge gösterip berүү. İkinci meselemiz Allah rəhmində piyaz yedi. Şu kolga alınma gelir, bu jönünde de keyin söz bulası. Ece jana siz sura verdiniz, ne sebepten mınау жерде яма чукуру жок. Men aytdim da kartoshkani ушунча аралыкта коём, анан эмне ортон чукуп койдуң дедим. Ал айтат. Урматтуу ишкерлер, эжелер, багбандар, бул картошканы экинчи жолу эккенде вегетационный период өтүп кетип атат да. Бул жазга мал егиш керек да. Муну биз искусственный егип атабыз да. Ошондуктан бул жерди мындай жемди көбүрөөк берсиңиз керек. Жемди көбүрөөк берсеңиз, ошондо тегири көнөт. Анын үчүн картошканы мындай кылып өндүрүп аласыз. Картошканы ушундай кылып өндүрүп аласыз. Муну тамдын бир жерине коюп койсоңуз өзү жакшынакай болуп өнүп алат.
koyasız. Çıptağa salma, boş koy. Boş koyasız, boş koyasız. Yeme oşağa düşün böyle koysun için nece. Bunu yerge bundan da toğuktun kığın koyasız. Buna. Şu çukurda toğuktun kığı var. Yeme bu toğuktun kığı ne sebepten çukurda durar. Anteni tamır barsın. Buna belki kırk kuş boydu ha? Yeme aldığında koşsa deli olur. Anı koşsa deli olur. Bırak. En güçlü toğuktun kığı olur. Bunaki. Gördünüzler mi? Ana. Arasında men piyazın kavuğunu koşup koydum. Sebep? Ne sebepten degen ayavay jakсы turar. Bu jayıqı gün. Kurt kumuskanın bardığı ne olsa da jegen hareketlenmiyor. Degele жердің астындағы өсімдіктің көбін құрт құмырсқасы алады. Проволочникдағы бір топ құрттар бар. Салып қойсаңыз ештеңе келмейді. Ешқандай химикаттың керегі жоқ. Демек үйдегі пиязды ғырғытпайсыз. Жегенде топтайсыз. Көрсетем азыр. Топтап, кішіменен топтап, жаз келгенде картошкаға қосып егіп қоясыз. Ешқандай құрт келмейді. Yeme kartoşkanı koymuş için buna. Birinci bunlar taşta olan sebebi kartoşka cılıp gitmesi. 5-7 santimetre. 5-7 santimetre. Kolunuz menimle. 5-7 santimetre. Çam kartuşka eken olmayayım. 20 santimetre kan ko. 30 santimetre, 30-20 eşik. 25'nin tegireginde. Alış koyduysan bolmaya. Jayındası 25. Mınau ekinci tüşünde atak 20 santimetre kılganыңыз olur. Men 20 koyuyorum. Buna oğlum 30'day koydu. 30-20 eş tuğra, 20 jakın. Yeme Çaylayılmaya bak. 20 eş. Çaylayılmaya bak degen ya. Bala çakalı olalı bağlap dedi. Biroq piyazın kavuğun bu adamdın özüne delecek şekil. Ben bunu bir günden beri çaydamda içiyordum. Yece, bu jönde hazır sizge bir top neselerdi. Hazır şu piyazga jetkenizde ol jönde bir top neselerdi daha aytып bereriz. Yeme aksakal gördüğümüz kандай olup ekkende. Yeme men güzdü kartoşkanı algandajööktü mınan da kılıp ketem. Mıneke. Kızda şunday tayar. Ova, mıneke. Hazır ile tayarladım. Bundan kartoşkanı çıkırdım. Gördünüz mü? Yemi çıkıp taşladım bu. Geç güz özüm cesa algan jet semizkişlerimle. Kompost degen bolot. Bugün kırk degen bolot. Tandırdan çıkan kül, oçaktan çıkan kül. Gömdük otunduk var. Oşalardan bardığın aralastırıp nerge taştayındağı basam. Düşündünüz mü? Çukurga koyup mu? Aha. Toprağını ya. Aha. Bir oşadan kalındığı 20 santimetre taşlar. Usul kanatın içine. Ova. Taşlar Ana bas koyarsın. bas aralastırıp koyam. Ertege jaz gelgende bardığın bası oturmayın. Usul jetile basam. Kartoşkanı taştayım, egem. Oldu. Düşündünüz mü? Kartoşkanın oradan bas koyarsın. Ova. Otundun, göңdün külü jakşı mı? Ova. Aha. Taştaysız, piyazdın çaşıp koyuyorsunuz, oldu. Yımına cevap koyarım. Maylesinden çeşit olmuyor. Kömür tüç yetsatkınızlar. Kömürçü. Kömür. Bol. Kömür. Жерді жұмшарталар. Аға жердің üstünde өсе тұрған өсімдіктерді пайдаланыңыз. Üstünde өсет қой. Bu da ұсында еме olғандардан. Gelіңіздер. Anake ava. Hazır kartoşkanı koyup gördük. Hazır görürsüzler. Yazgısında bağında toktun kızı görevi yok kışkı. Yok siz уже toğuktun kığın çaşıp aldınız da. Oşağa toğuktun kığın koşun, bugün kık koşun. Gelin. Olur üçöden var bizde. Ha. Var üçöden. Aha. Yeme. Gelinizler. Ay ayacaksı oldu aha. Yeme. Toğuktun kığın
azı sizge daha gösterişinge hareketlenip toğuktun kığında uğulu gazlar bulup. Onu çıkarıp salış gerek. Demek 10 gün murun çılap koyuş gerek. Bayağı sizler bir sırası çılavlı koyasılar koy, al ança töremeyiz. Al öte töremeyiz. Uşal Seni yoğanan yemesi çıkat eken de. gaz oşandıktan hazır onu da çılap koyğam sizlerge görsürdüm. Oşantkende Жөндөле линияга мында токтун кыгын суюгураак таштап коюп деле пайдаланса боло береби? болады. Бирок тоқтың өзі элечи картошкага тийип калганда эме болуп калат Büyüzüp ketişi mümkün. күйгүзө берет деген сөз бар, ошондо болот. Ол алысыраак болгону жакшы. Ошондуктан Токтун кыгын багындай малдын кыгына окшотуп büyügүзүш керекпи же свежий эле пайдалана берсе боло берет ошо? жок. Чылаш Жок. керек экен да. Чылап эле коюш керек. Эң жакшы. Эң жакшы чылап койсоңуз, азыр мен сизге көрсөтөм. Şirigen cama kepşirir. Аябай эмелүү болот. Мына көрдүңүздөрбү, мынакей. Эми басканда бар жокту баспайсыз да, бушет эле басып коесуз. Karışkanlarla bak. Buna zapas duruyor eve. Тура берет. Bundan gömet ekensizler. Keyin göm chiqib ketasiz bo'ldi. Жоқ, азыр мынанын өзүндөгүн эле көмүп кете берет экенбиз. Кийин бай өскөндө мынаны чаап атпайлыкпы? Чапканда мына, кара, мынаны эки чети бияка кетип атпайбы? Ушуну эле тештейт. Ушуну эле чаап коесуз. Азыр мына чукуганыңыз менен эле көмүлө ошондо. Ооба. Караң, эмне себептен бул ушундай болот? Мына жок, эс алды да жай менен быйыл. Мынакей, ушудан суу коюп аттым. Ушудан тооктун кыгынчылап суу берип аттым. Бул тамалды. Эмдеги жылы таяр. Daha qaytalayın. Жанагында кыздар силерге айтайын айттым. Макулбу? Ошенткениңиздерде картошканын түшүмү кандай болушу мүмкүн? Азыр мына свидетельдер турат, көйлөп койдук, көрөсүздөр. Эми картошка эгилген жер мисалы 3-4-5-6 жыл эккенден кийин ошол жердин картошкага бере турган маңызы калбай калат. Арыктап калат. Ошону жер алмаштырыш керек дейт го. Аябай туура суроо. Мен сиздерге кеңеш берем. 2 жылдан ашпаңыз. Бир жерге. 6 жылда айтпаңыз мага. 2 жылдан ашпаңыз. 2 жылда алмашып туруңуз. Жериңизди бузуп албаңыз. Ордуна жашылча эгип, Ооба. 2 жылдан ашпаңыз. 2 жылдан ашпаңыз. Bizdeki törelgende geldi. Мен сопуга жашырган эмелейм. Ексеңиз болот. Törelgende geldi. Ексеңиз болот. Бирок жылда азыркы миндей кылып эмени алмаштырып турун. Жанагындай Удобрение удобрение берип. Биз кыг эле аралаштырыбыз. Анан эгип атып, мунага бул менин жигитим дейли, культурныйраак да. Мынандайна кыг төгүп кетет, мен картошка төгүп кетем, көмүп кете берем. Бул ошонуңуз анча туура эмес да. Картошкаңыз котур болуп калат. Ананчы эже картошканын составында мочевина деген бар да. Эменин составында, кыктын составындачы. Эгер таштаганыңызда картошка ошонун өзүнө сиңирип алат да. Ошон үчүн сиз ошону күздө таштап туруп басып коюң, кышы менен ол мочевина кетип калат да. Түшүнүңүзбү? Ол жамгыр жаайт, кар жаайт. Ошол мочевина кетип калат да. Сиңип эме болуп калат экен. Дем алып калат. Эмечи эжелер ушул жерден да бир 2 ооз сөз, эгерде туура көрсөңүздөр. Аба, экөөбүздүн жашыбыз канчага келди. Сайыз мезгилинде таза винолорду, таза арактарды ичип алганбыз. Азыркы балдардан коркуш керек болуп атат да. Ошондуктан сизден суранчы. Небереге таза картошка бериңчи. Азот дегенди көрбөйлүчү. Шудан бардык оорулар келип чыгып атат. Бөйрөгүндө таш бар, эмнесинде таш бар, и так далее. Даже крик души. Кече эле айтып атат. Кече Кыргызстан өзү айтып атат. Өзбекстандан келген дарыбызды жебегиле, химикат көп экен дейт. Неге киргизип атат? Бул мамлекет барбы жокпу? Аны былтыркы жылы ошол дарыбыздарды берип, бүт балдардын иши өтүп кандай болду? Ошондуктан сиз менен биз туура түшүнүп, мынантип өзүбүздүн колубуздагы турган нерсени таза, экологически таза нерсе кылайлы. Мынакей. Эми бул картошка жөнүндө айтып алдык. Мынакей, мен ушундай кылгандыктан кече примерно ушул жерге 60 картошка таштадык эле. Орточо эсеп менен бир жөктүн 70 эле алдык. Азыр мына балдардын көзүнчө казып көрдүк. Бирөөнү казсак 2 килограмм, экинчиси 3 килограмм чыктып турат, азыр көрөсүздөр.
Bir kaşar. Bir tüpten. Bu sizlerge eme olsun için gene kötüye görüyorum. Ketmen berip koştu. İsmail Narakcığım. Oşa kartoşkanı abdanlara koyuyoruz. Bunu yapalım. Ketmen berip koştu. Yüzdeki değil son bol soktuk. Şu Mart'ta gittik de. 24 Mart günü egilgen. 4-5 çög egilet. Ertesindeki pozisyona sol soğuk alıp demez. Işık alıp gitti bu yıl. Kardeşim şunu alıp duruyor. Eşini Ha, sorumluluğunda. ışık alıp gitti. Toprağımıza Hazır sizlerge bir çökten çıkan gösterip vereyim. Bir tüpten ha. Aha, bir tüpten kaçacak kartoşka çıkar. Tavuğuna şimdi kirvalı ata, suyun ver. Suylan, cuşundan nesi varken. Gelini var, oturmaydın. Valla gelin var. Biz suyla gelin ap gelip vergen, suyla et mesela, cuğuy veret. Gönenki nırdaydı. Büttüm der. Odan keyinki tüp ötüp kettiniz bu. Na. 1 kilo aram, 1,5 kilo aram. Çok biraz sonun bulatlı. Maydası Çoğun yok. çoğun kemer. Yeme yegende bular. Daha çok ötüledi bular en az. Bular daha çoğun oysa, bular. Yeceler, dağayten, aptimal ne kartoşka uşu. Budan çoğun kartoşka çoğun bolboy. En jası kartoşka uşul ala. Budan çoğun oyganda bayağı semirip ketkendey olup. Mirza, uşunday malda suara verse daha çoğun yere. Yok, suvarsının kaçatı yok. Emi kartoşka özü su suraydı. Luboy ösümlük su suraydı. Siz bu kaçça? Kanday desem, gözünüz kanıp kalış gerek de. Özünüz bilip Kasmalda su gerekti gene. Az sizin yeriniz Yok, görmekken de çok böyle arasın. Çalbıraklar şömtüre düşürdü. Hazır günde O- çağçıl olur. Eme var içi. Hem cirimizde, hem cirimizde. Böyle kebir, nal pomidorlarga krem barış gerek. Su içi, usta viskide olsun, oğa narta. Alem kartoşkaga bazı zetili bara kalsın, oğa çoğun nasıl olsun. Bir arık su gelet, sap bile koya kaladı. Na pomidor minen akrem barış Hem gerek. vaktisin kança saat suğarıp koysun? Yeme, na şulka, misal için koysam 40 minutta çıkar yeter doşu. Ayağına çıkar da. Yeter. Anan ol sizin yerinizden zayıflık kılat da. Sebebi yeriniz mınanda yumuşak olsa mına. Şu var öyle tiyip atmayız, iş atmayız. Bol ayağını çıkanda alıveririz. Ana kasak olsa ana 5-6 saat koyup koysanız. Eğer de sizin yeriniz mınanda olsa barganda Oşanda öyle yumuşak. Var atmayız. Usul. Yemi daha bir hurmatlı işgirler, şu kut tarağını alayga östüreli de bayabay hareketlenip atabız. Ha, oşu putlar. Sebebi bu ösümlük öte faydalı. Biz ayrıca bizden alayımdan gelirken var. Göçkünlerge ketkende 100 metrece tamırı getetkende. Boyu da uzun mu? 7 yılda tayar olatken. Budan жаңақтан 3 есе kımbat eken bası. Öte algi pianino skripkalar jasalatken budan. Aha, alayda uşunu ayavay жақсына кайгылып өстүрүп аракеттенген бала мына Азизден азыр Азиздики сатылып атат. Bunu Meneken şu seni kokşuydu. Ахай, bunu эже августта 20-сына чейин ексеңиз болот. Onu dağı ne? Daha iyi görürüz. Top sizlerge eme olsun dep geçebedekçi mıneke. Maydan başlap, may, iyul erişken. Avgust'ta ekip başlamış buluyor. Sebebi kişine ösüp tamır alıp Ana gün tamır öyle kalsa Benim bu. kulağımı cep koyuyorum da Avgusta nereye gelsin? Yeme Ekmeğini geceler bunun Özüm egem de. Açık ertere geçseniz de jakşıda. tamır alıp algandan keyin bu yılki ekkeningizdi bu Pavlovniy jönde kanday eget Azizge da söz berer sizlerge aytıp beredi. Bunu ben kişine mындай egip har kimlerge tarqatıp gördüm. Padırka verdi bir. Sen uyuңda kut bolsun dep
Pazarga verdim. Yiyip taşladım. Neme aldayım. Şunday vat aldı. Şunların mı? Oşa bize ego atkan. Büyüdeki pavlo. Buna al sizge yiyeceğim. Buna al sizge. Buna al. Yeki gelin gel. Madde yiyeceğim. Bular silerge. Cüveke vermiyorsun. Cüveke. Aldınız da. Neydi tura? Cüvek buna sağa içeceğim. Yanda ballarga dili verelim. Bu eme. Ana sizge daha priz var. Жүріңіз. Yemeğe gireyle. Men teplitsama gireyle. Kütüp kaldık Hüsnü'nde. Janağı menin bayveçem. O men singdim eken. Sizin singdiniz. 15 yıldan beri Alay rayonduk kandaylık Kengeş Beri Kızmatı, Kengeş Beri Kızmatı degen organizasiya var. Şunda ösümlüklerdi östürgünge jardan berip kelет. Katışkandığı için 100 sayet arkılı şu teplitsani bizge kurup bergen. Alayga 4 kelgen. Biri Azizlikinde, biri Suputu'da, biri Korul'da. Oşanın birini unutup algan menin bayviçim. Gelgenlerge gengeş beri özün üretip turatkensin. Bu uşul atayın uşul jerde gengeş öközden gengeş ol işteybiz. Bu 7314 dollarga kurulgan. 7314 dollar kursunu alıp kelgende yarım milyonga jakın akça ketken. Yeme biz Tolgona Göz 17. yıl bitkenden beri paydalanıp kelebiz. Naşını jana yeme sırvatasın bile Cumabay. Uşunu biz Mart'ta ektik. Aprel'den tüşüm aldık. Aprel, may, iyindin ayağına için tüşüm alıp geliyoruz buna. Geçeyle 20 somdan var, 340 somga tapşırıp geldim. Geçe. Buna Uğrakan'ı sındırıp koyatasın. İşek olmayı. Sizler için Uğrakan'ı sındırıp koysa işek olmayı. Ostigenge terip koygan, hazır çıkıp jeysizler. Biz o seyirde birden Alıp jomaylı mı? Nece? Hazır görüşler. Mıneke. Yemi şu yerden daha men sizlerge mıktın alam. Hiç kanday himikat yok. Hiç kanday himikat yok. Ança mıçımda dar yemeler düşüp ketetiken, onda kurtlar mıneke. Darı çesem, darındağı en slabıyını çesem. Buna kızlarga bir. Az anakta var, anakta var. Magla. Anakta da var, az verim sizlerge. Uşul Mart'tan beri bugünkü şeyin 35-40 bin tegereginde girişe girdik. Şu badana Yemi şunu tim koyup çalkolonbay karaya verseniz sentyabr anakta var yeşikte var durma. Jomaylı mı? Niyede bir bardır nece? Sentyabrga çeyin del istetseniz buluverir. Sebep bu ösüp çıkaverir. Neke gördünüz mü? Nereden çıkar? Nereden çıktım neke? Kare girer, ıldı düşüp kare veriyorsun gördünüz mü? Neke. Sizin 5 uyunuz bolsa ayda bile жүрürsüz de. İsmail Akan'ın 5 uyu var, ayda bile жүрüp, hiç payda vermeydi. Helestettin. Kişine sütü var, tırpağı var, çövümüne büttü, boldu. Bırak, İsmail Akan'ın 5 uyu var diyen kadar söz var. 5 uydu. Satı ettik, manda kılıp alsanız, bunun içinde 400 tüp var. Siz dekabrga kıldınız. Kança olotkilara mı? Matematik sonuç. Çıkarsanız. Dekabrda 100 son bolu. Turav 400 tüp var. Al biri 5 kilogramdan versin. 2 tonna olur. 100 sondan satsanız 200. Pulda kaykı var. Pulda ne kılarsın? Abudan 2 yolu kılsanız bular. Dekabrda satıyoruz. Mart'ka dağıtıyoruz.
Bu menin teknik. Ne kadar gördünüz. Şimdi nasıl çağlar? Ot çağlar. Yem negizgi kabinne sistema. Kayağına koygansın hem parabayı. O ne kadar ana kadar. Mına yaktan ötsün. O ya biz var. Yok gördüm. Mağa kurup vereyim. Bir yerde gördüm. Bugünkü seminer, bugünkü seminerin katılışçıları bizden alay rayonunda aksakal oturlarına sordu. Gece oturun. Alay rayonunda şu piyaz yegu kolga alınbay keledi da. Piyaz açu. Bu yerde ne olsa şunu bardığını alat da. Demek siz kança maça önüne verseniz, kança azot etseniz bardın kavlalı oladı kende. Oşan için hoştan gelgen savcılar mında şon. Zato. Kança finikat. Kavlalı. Borunda taş var, başka degen gelip çıkıyor. En ösümlüklerde östürdüğün en cönököyü piyaz bolur. Bolgonu pazardan alıp gelesiz. Bir bo piyazdı. En koyaz baldı, bitti. Hiç kadar problem yok. Özü uruktan ösürse bulbay mı? Ülgürbeyi kalasız. Tamırlap çoğoylu. Bir boğunu birinci songat men bir kança 10 çaktı boğap gibi ektim de bir jaks tezden ekettim. Kımmatla çıkar edik. Teplitsa östür alış gerek ha? Yemi ol kanday piyaz. Oşunda da amaçlı o. Uruğa. Sana Xitay piyaz var. Türkiye'nin en iri tüyede şunda. Oşun için. Bu yıl biz alay işgirler tovup naziz baş bolup şunday çeşdik. Piyaz egünü kolga aldık. Bu yıl sizler her birinizler üyünüzdeki piyaz yiyinizde dep soran aldık. Koşat problemasını çeçeriz. Men yemdeki çılı bayağı aytkan 40 min, 50 mindi kança fayda veret bilmem. Badıran ilk benim dağı bundan koşat piyaz dedi. Onu biz Cazgıga. Sizler gelip satıp alasızlar dağı. Oşanlap var yegitirip piyaz bulup alasızlar. Önümüzdeki azıca buna yegilgen piyazlarınız sırada. Uşlar güzgü emesi çoğun bulat dem çoğun ayında kalsa je ama köçet boyunca kalıp kalamdılar. Menin piyazın çöndü atayın eme var. Men sana kotarıp berem. Bugün azı telefonda var gösterip berem. Sen özün görürsün. Kanat gelip Onumuz demez güzde mınan alam degeninizde şakras gelip görem şu o var. Yeme nasıl piyaz? Nasıl Nasıl piyazdı? son Ne güzde alam. görüyoruz. Geçe akırında bir mıymandar gelip durdu. Seminerga da 5-6 piyaz neme kıldı saktap koydum bile andan keyin kaynatam gitler ötküydüm. Oşan jildi oldu deyip oşandan andan keyin gelinler paylanıp bilbe kalpız. Uyda sıltıktı bayağında bekinip ötküzdük ko. Oşanda gelinler paylanıp. Kanat özü görüp gelgen bilet. Oşol geçe bir 20 gün geçen bir daha gün yok da. Anken içinde himikat çok. Eğer de piyaz eme olup durğanımızda içinde azat bolgan piyaz ertege jaz kelgende men ösem dep ösüp ketет dağı köktep ketет. Bizdiki eştiki olgunjak, sizdiki dağı oşonda. Kıştın günü eşiklerle soğuklarla saktadık. Eştiki olgunjak toňup kaldı. Birkilerden apkiri alıp keldi. Oruna gelip de Çirigende aldı. Ulan azatı yok canına köyle. Aka. Hem nark udavreniz aytıp koyaz yana doğalın tüyündegilerde. Aka, hazır. Menin dağı bir, şu köp yıllardan beri faydalanıp gelem, şu metatı. Dolunay! Köp yıllardan beri faydalanıp gelem, şu metatı.
bayağı bardık pomidorların arasında. Kartoşkanın arasında yok. Bardığında benim şu yerimde nança attın kıl var havalar. Onu peçe bastırıyor et biz ırgıt al. Gördünüzler mi? Kökte büyük alandağı 30, 40, 50 santimetre geçer. Attın sveji kığın taştan. Başına ne kelime tekrar? Aha. Analı köklerin bardık arasında suçadan var. Üç eksportlar, alıp gelip taşta aldır, andan giyinir. Sayız mezgilinde şerbet su degen barılı. Esinizlerde vardır ha. Oşanın bir türü şu var. Yeme buradan neler tıklasız. Birinciden şerbet su, ikinciden çer ısıyt, atını kısıyt da ösümlük tez ösüt. Üçüncüden emdeki sırkığa kuyup kapkara toprak olup. Gördünüz mü? Kança nesiden Kerengeyin kançaklı köp koyuyorsunuz şimdi? Yeme karam, siz kançalık köp kılsanız usunçalık жақсы. Attın kığı palança olsa men de usunça kılatam, жоқ da. Argasından kılatam. Bu menin şu köp жылдардан beri Hatay'ın dayardap kelgen nerse. Narkı piyazın tagında yok. Жоқ. Ortosunda köktün ortosunda. Har bir köktün ortosunda. Yazıktan öğretti de tayına. Narkol tartı alıp çevirip Bilerek çeri hoş. Var çok şey yapıyor. Katarına ne? Katarına bakın. Oldu bağlayalım çok. Oldu. Şendik. Şendik. Ana üyüp koygan çilindileri aytыңыз çöptürdü. Biz olardı çok ötürü örttey veriyoruz. Angeli gırgıta veriyoruz. Ova. İsmailova. Siz kaşıkların vardı çok örtte verip bir püstüklüğüne kılvatasında. Hiç yerge batır almayın. Yeme, Yerge taştayın. yeme bir yerde tağıp koyup geçti o şekilde taştayı veretkiniz de. Tak. O şekilde taştayı verseniz çil kompost degen болады. Bu daşı o şurada çiligenden keyin o şoğu bayağı uyga gülder dekseniz kurt tağıp düşpeydi de. Gördünüz mü kандай күшті ол? Табылғыс несі болчу. Эми урматтуу бүгүнкү семинардын катышуучулары канчалык эффект берет билбейм. Элдин баардыгы биогумус дейт, Сөөлжан багып атышат да. Мен дагы багып баштадым. Бирок мен калифорнийский эмес. Өзүбүздүн ана Söölcandарды багып атам. Bizde Söölcan. Mineke. Öyle var. Torna 5'lik koyun. 6 aydan keyin sizlerge yemeğini aytam. Çiğintігін aytam. 6 aydan keyin. Hazırınç iştek aytal var. ol 6 ay жатыш керек be. 6 ayda olur. İçinde Biyokumuz Söölcan 6 ayda ne tayar var? olur. İçinde Söölcan Yemeği ne var? bundan içinde ne var? Kaysil жерде азығы бар, нымы бар, жұмшақ жер болса Сөөлжан ошол жерге тартылат да. Азыр мынанын иши жыгы эле Сөөлжан болуп калса. Ошондой. Өздөрү эле топтолуп ошол жерде көбөйүп эме болот. Ошону чогуу менен барып bir жерге таштай берсем, ошол жер өзүнчө жумшап кете берет. Азыр мынанын иши кала өзү эле кой десең да болбой Söölcan толук ошо менен калат. азыктанат да. Толук калат. Men Söölcan kaçkan çıkıp cep koyatlar. Söөлжан Төлбө топурак менен айналат. Men oyma şöyle da. Jibek. Abi, cana men kulumnika ekken jerimde Söölcan ölügü. Yer күчтүү болот бирок Sööljan. Болду sen. Sööljan өзү эле ошол жерге. Yalan çok dönene ha. Söölcan öte. Aydanın ne sekin var? Toprak bol kaldırar. Ananın içi öyle. Uşu? İsmailova. Gördünüz mü? Bunlar uşu toprak aylarına başladı. Baktan düşkөн жалбырак. Abra bakırla başladı. Yok bu. Senin mınalardın salaklarına çok Çöplerdi o şakını yapıyorsun o şakını. Olsa çöptörüp koysun, taşlar eskideyken. Kartoşkanın sapsımakları. Былтыркы картошканы ботвас. Göңдü arbaşlarsan. Özüne taşla koyma. Haşekli. Былтыркы картошканын сабактары. Nındı olmuş gerek. Bir böyle koca da olsun.
Bunu kayırdan aldım. Sözcüğünden kayırdan aldım. Komşum kına girdim, apam kına vardım. Kayırda gözümle bir şey alıyor bir bakadan. Cahit çilekte çoğulduk gibi. Ya çoğunlukla bir şey de koyuyor. Şehirli koyuyor. Bunun sastavında ne var? Bunun sastavında ne var? Gelip göveyip cık söyleyeceğim oldu. Bunun sastavında kık var, çöp var, sıkılıp tapkan taşkanların vardı. Bizde ana atı kurşunumuzda bakın üstülerini karışsanız da bundan çıkan hiç çaka ırgıtmayız. Taşı eşikte cılıp tolgan yapıp üstüne taşladık. Bunlar çöptür, eşikten çöp bunlar. Ana ağırlıkta üstün, ana eşikte üstün çöp. Hiç çıkanda lezzet var. Aylık mutlu barıp yemeğe Musul boyunca çok. Gel. Civek gel. Tergeselim ne cengiler tergekte yürür. Nasıl faydakan bu? Atirakan Sizler de kızıktırgan en bir jaksına kaçtırağı kaldı. Bol oto çöplerdi çok kılı oyuncu. Ne sizlerge öte oğoy, öte jaksı darın aytayın. Oto çöpte çok kılatırın girbitsittir, pestisittir. Bunlar girbitsit, aytayınçı. Bunlar uğulu zatlar. To есть siz faydalanğanda çöpke çeşkenizde oşal çöp ölüş gerek. Oşal yerde kurt kumurska ölüş gerek de oşal darı oşal yerde kalıp ketedi. Ha bunu al ösümdükle ziyanı Gece oşal yerde kalıp ketedi. Girbitçi dolu. Bu girile çöpke çeştiniz. Bu soruğa karşıken. Erten barıp geliptir, çok. Belki çöpke daha karşı daha birinci çeçeceğiz. Ol daha çok oldu, şurada daha çok oldu, içeriniz kaldı. Bu boydan durat, kiralini dövüp koydunuz, salarkanı dövüp koydunuz, durat. Olasın dikkat Emi yılda 3'ten 4'ten kılıverin, seveverin, neveriniz kalında cer kalar. O girbitçitti. Kol menen çaçatırga darı hemen üstüne. Su kaçılap çeçeceğiz. Su kaçılap çeçeceğiz. Hem oşan azır aytır. Yemi karattırmayayım. Dikkatı çok da aytır. Sizge oşal darı gerek miken? Gerek yokken. Antkeni nevrenizge taza çet ötközüp verin. Taza çet ötközüp verin. Men sizlerge en oңой жолун айтайын. En күчтүү дарын айтайын. Толуңай тургун. Тур. Kaçışmasam. Kırgız Respublikası'nda yengek singirgen otoçu ayal. Kana. Darı Çık şu. bu nekte söyle. Darı sizsiz. Çöpte çokla turgun öte küçtü darı sizsiz. Çolup koyun. Çolup koyun. Muzikanı koyup alın. Nan çolup koyun. Bardığın cılış kıyma olup koy. Çok baskı ettirdiniz zaten. En güçlü darı siz. Kakaysam da sıyık böyle berber tasın. Nazır vermiş ya. Azır misal men karşıkanım. Olsa janagı pomidorlardı, badırımdardын tüyün bir sıra çağıp çıgam. Suga arıp jakşına men болгондо кайрылып дүрүр çöptө басып кетти. Ajana. Анан жанагы чоң оюп калгандан кийин олорду кетмендеп чөбүн өлтүрүп чыгыш дагы кыйын экен. Ova. Sizden men cuma şeyga ayvay razı gel apça gel. Men senin yerin ayvay razı oldum da senin yerin ayvay küçtü eken de sen simiktan. Senin yerin küçtü olanlıktan çöp çıkmadı. Doğrusu sıkmaydılar. Benim 2 ay çöpterdim daha çok oldu. Demek apça senin yerin senin yerin küçtü eken. Ağa simiktan. Senin yerin erçi. Çöp çıkmadı. Küçtü eken. Oşandıktan ertege bürsü günü neverilerimizge tabiği bundan yemeni kaltıraydı. Cerdi kaltıraydı. Kıktarı rıtpan hava ortaga salıp koyun mineke. Endigi cerimiz kapkara olup kalat ki. Eğer de uşunta 3 yıl kılsanız bilmem ceriniz kanday olup kalat.
Bıyıkla çöktü kıldınız. Endiki yılımda iki çöktü. Hiç kanda kara toprak, azot pozotun gereği yok. Kırktı, ırıtıp, kayak kılıştı, niye kılıştı bilmeytesler var. Yok artık o ırıtmayın. Kaç hektardır ırıtıyorlar. Kaşak değil, hapşe kartoşka eksen sorun mu kaşak ek? Sorma eksen. Kaşak eken Bir nesen unutup gelip dururuz, hazır kayra var biz görüyoruz. Sizlerge dağı men, kartoşka eginin canım yetatın yerini tutam. Yegip durup jayloga ketip kalasızlar, gelsengizler pişip kalar. Çappaysızlar, sugarbaysızlar, reçteki kılbaysızlar. Ben Gülçö'dömün. Хорошо? Aziz, hazır oturup, alan üstten bastırıp, çiritip, jelatinle. Öyle. Çiritip degen, güygüzüp degen bulmuyor. Özünde bu kimyasal reaktör jürüt yerin aslında nındılıkta. Çirip bir özünçe bir temperatura cidet kadimkide ısı. Isı onun içindeki ömeler önöt dağı ısıka. Uruklar önöt dağı kayra ısıka ölöt. Ölüp çıkarttan onlarga normal şart bolmagan için kayra ölöt. Hemen janağı ziyankeşlerдің emelerden liçinkalarda şu жылууда çıgattık bunlardan. Çıgatta kayra ölöt da. Onun için çirip bastırıp bunlara şart tüzbey mümkün boluşunca güygüzüş gerek. Alan koldansa karşı olur. Alan dağı janağı Pavlonia boyunca men kıska barın emen alıp keteyim, kaptıp keteyim. Pavlonia boyunca Pavlonia bizge жаңы келген darak bolup atat azыр ошону bizde Kırgız jergesinde kut darak dep koyup atat. Bu özü negizi Terektin özü ekкен Мырза Теректин зыяндуулугу денсаулык аябай чоң экен да. Кыйыз эмес зыяндуулугучу. Буну биз билбейт экенбиз. Буну эми элдер дарак баягындай дефицит болбош үчүн, башка болбош үчүн элдерге бул айтылбайт да. Көп нерсе айтылбайт экен. Мамлекет тарабынан дагы көп секреттер айтылбайт экен. Эми азыр мындай ачыкка чыга баштады да. Бул медицинада зыян мына жанагы тополинный пух деп коет. Чагы өпкөгө отурат экен. Өтө bilbegenden allergический эмелер көп экен да. Айсынған ол теректердің Терек. Али акта бычак го. Экинчиден bunun эң чоң зыяны, аны билбей эле эң чоң зыяны bir tüp terek 1 гектар жерди зыянкечтер чатырып ошону бузат экен да мындайча. Дарылайбыз. Теректе көйүп, кайра жерге чөөрөт. Не эктиңиз мисалы, алма, өрүк бардыгына чөйөт экен кыскачы. Ошон үчүн теректин эми экономический жагынан бир жагынан бул кыйла уттуруп коет да. Кут таракача. Кут тарактыкы пайдасы болуп атат. Мына отурган, тутканыбыз мебелден бери ушул бешик, не жасасак, ийиле турган нерселер жасасак дагы гүл салып, кечте салсак дагы бул эмес жок экен. Жарылып кетпейт экен. Сууну өзүнө кабыл албайт экен. Влаган бешиктер, терезе, рамдар мынду погодада бишайып кеңейип жабылбай кайра андай болбойт экен андача. Мынду сорбойт экен. Ошол жагынан плюстары көп экен да. Обработкага өтө ыңгайлуу, анан жеңил болот экен. Бул бир эң чоң плюсу бунуку. 6-7 жылда жетилет экен. Дагы корневой система, тамыр системасы 100 жылга чейин жашайт экен. 6-7 жылдан кийин bir kup жыгач берсе, аны алып кыйып алгандан кийин түйүндө тамырдан кайра чыгат экен. Кайра чыгат, чыккандан эң күчтүүсүн калтырып койсоңар, калганын колуңардын сындырып койсоңар болот, оңой сынат. Ошол кайра 6-7 жылда жетет. Жетилип, кайра да кырсаңар болот. Кийинки 3-чү кыркымында уже ар бир 5 жылда берип болот экен ошол bir kup жыгачты. Себептен уже тамыр өтө терең кетип, дагы азыкка көбүрөөк азык. Жалбырагы күчтүү чыгат. Ağır taşlardan Ana bul Жалбырагы тойт катары да малга кайда. ошо келе азыр. Анан буну гүлү жакшы экен. Гүлү медонос болот экен, bir түп дарактын жетилгенде гүлдөгөндөгүсү 1,5 гектар мындай биздеги тоолуу жерлерде гүлдөр бар го, жөнөкөй. Табигый чөптүн берген аселин балын берет экен. Bir түп. Ошондо 2 түп Pavloniyalar bolsa 1 gektardan taşıgan arının balın berет экен. Kilokaloриya көп да. Анан эми 1 гектарга эге турган болсоңор, деп атат, бул эми почти 1 тоннага жакын эмени аябай тез бат берет экен. Таза болот экен эмеси, балы аябай лечебный болот экен буну. Белый мед болот. Жанагындай мисаска дагы бармак экен, сарыктей болот.
Bir жақ плюсу бұны дарылабайсың чоңой алғаннан кейін құрт құмырсқа чақырбайды екен. Бәрінде құрт құмырсқаны түшіріп баяғы роталарға зиян алып келмейді екен, шул жағы бар. Анан бұның жалбырағы өте чоң болғандықтан кислородты аябай көп бөліп шығарат екен дағы, ауаны аябай жанында жүрсең аябай таза болады. Бұның гүлін биыл гүлдегендерден алдық, бұл тұра аябай сиренге ұқсайды. Қаланың гүліне ұқсаш гүл açып тұр ғой, мүмкін. Көпке тұра екен гүлі. Gül emi endegi köpke turgan жоқ. Bir ay, 1,5 ay turат tutatu özü negisi. 1,5 ay. Qanday olub gül etken tüsü? Ala kölçük okşayla mınanda çoğum bolup gül etken. Yok, ak, sarı, Ak, fiyaletu, her türlü olur. Har qanday Kızılç bolup etken. Bunun sortlarına yarışa bolup. Көчө қалаға ұқсаш өсіп тұр ғой, көргөзсің ғой. Анан кейін қысқасы Қаланың гүлінде. bunun ekonomический жағынан Кыргызга өтө ыңгайлуу нерсе. Ыңгайлуу, анан буну көбү баягы Диханы дагы бар, онан келбегени дагы бар да, буну Кудайга шүкүр бизде опытный адамдар менен бул опыт өткөрүп, көп эмелерди өткөрдүк. Мына 2-3 жылдан бери эксперименттерди өткөрдүк. Бул өсүп алгандан кийин бизге аябай жакшы болот. Эң биринчи 1-2 жыл жакшы уход кылып, тамырын чоңойтуп алыш керек. Чоңойтуп алганыңыздар, ошол менен анан аябагында бир эмелер пайдаларын көрөсүздөр дейбиз. Себеби тамыр чоңойтуп алгандан кийин корневой система аябай жакшы экен. Мен 1 метр тереңдікте ектім, қаздым. Анан іші мындай үңкүрделі көңдей қылып, ошанын ішіне 4 тарап отырып бақты. Эң туура ошол. Анын ортасының ішіне қылып егіп қойдым. Тамыр чоңойтуп алгандан кийин болду. Азыр 3-өн ектім да бирөө бар эми. Ана ал Азиз, бергенде десем ошо. аянтчаны неме рубалабы, Эми бунуку жердин шартына жараша 2-ге 3, 3-кө 3 эге атышат. Мен жерим кеңир дегендер 4-кө 3 эккендер бар. Ушундай эмелер бар. Анан бул бир, экинчиден мына эме боюнча дагы дары дармек боюнча суроолор көп да. Бизде азыркы жашоодо Oturup öyle söylüyor bu saçın ne? азыркы жашоодо билесиздер, Sen mine koydu şey. дары дармектерди азыр көп эң күчтүү компаниялар, эң күчтүү компаниялар болушунча адамдарга зыянын аз кылабыз деп атат да. Зыянын аз кылып элге пайдалуу кылайлы деп атат да көбүнчөчү. Эмне себептен? Себептен жаңа ага айтып кеткен зыяндуу дарылар көп. Биздечи көп колдонулат, жерде калат. Ошон үчүн зыянын аз кылыш үчүн бул дарыны туура тандаш керек. Az биологиялык жактан мындай зыяны аз, баягы көп жерде сакталбаган, мына азот сыяктуу, азоттагы бир жумада учуп кетет да. Азот бергенден кийин, себеби абадан алынат. Ошол сыяктуу материалдардан кошуп дары жасагандар бар, фирмаларчы, азыр күчтүү компаниялар бар. Мисалы Германиянын компаниялары бар. Дарын септирип, инсектицидтер бар, эмелер бар, фунгицидтер бар. Дарын септирип, bir saatten жууп жей бересиз. Зыян тийбейт эч кандай. Ошондой дарылар бар. И плюс жанагы микробун дагы өлтүрүп туруп, эмеге дагы өзүнө плюс жанагындай өсүүгө баягы стимулятор катары иштеп берген дарылар бар да. Ошон үчүн дары эле дегенде чочубаш керек. Буну туура подход кылыш керек. Туура жагын билиш керек. Дарыга келгенде грамотный болушуңуздарды өтүнөм да. Суранам ушул окуңуздар. Дарыда эмне, составы эмне? Составда дарынын мисалы bir кандай дары болбосун состав болот. Действующее вещество деп коет. Мисалы аны атын мен аркылуу коюп алыш мүмкүн. Мен чыгарыш мүмкүн ошол жанагы маспиланга окшогон дарыны мен чыгарып туруп атын өзүн коюп алып туруп, бирок действующее вещество ичиндеги кызмат кыла турган химический элемент бар да. Ошол бир эле наркыда да беркиде окшош болушу мүмкүн. Ошол да эң негизи ошо действующее веществону билишиңиздер керек. Bu da bizde hazır misalda mına ошон bizde mınalar ушул биздеги эң көп катталган мына колуңузду кармасаңыздар болот. Ушул курт курмускалар бизде бар. Буларды кол менен тери ала албайсыздар. Көзгө көрүнбөйт. Буну обязательно дары себесиздер. Но бирок дары сепкендин жолдорун билиш керек. Мөмө жемиш пышканга чейин darıların karakteristikası var. Her bir darınıkı misali bir darı 10 günde uçup кетет ağaçça жоқ болот. Анча дарылар 20 күнгө чейин сакталат жалбыракта. Картошка түшкөн эмеде. Ошолорду билип алып туруп, мисалы кийин баягы ооруп кыйналып калганда дарылабастан, убагында баягы эгер башталганда байкап калсаңыздар,
Böbө жемиш пышканга чейин 1 айга чейин сээп эме алып койсоңор анда эч кандай зыян болбойт. Себеп дегенде бул баягы өзүнүн характердин эмеси бар. Характеристикасы бар. 20 күнгө чейин, 14 күндөн 20 күнгө чейин болгон химикаттар чыгып кетет, жок болот. Sen ötkende kaç derdin ettin? Ошон үчүн Hizmelerde var. Kalanttın, seperim de ana örtürdün uçlar ele. Darılarda emek kılsınlar gerek, Uğrap, bilişiniz ya gerek. oduna Pomidor өстү, өстү. Мына так эң такы жалбырактардын учтары саргайып атат. Ол оор эмес. бул характердин өзү түбүндөгү жалбырак биринчи чыкканда. Биринчи чыкканда карыганда дагы саргайат өзүнчө. Кыркып койсом болобу? Алып салсаңыз, алып салыш керек. Сындырып алып койсоңуз болот. Ылдый бассаңыз ансана эч нерсе повреждение болбойт. Ылдый басып сындырып алып коюш керек. Анан бул бизде жанагы помидорлорду эгип алабызбы? Эгип алып көп күн алып туруп анан кийин помидор бадыраңыбызды эгип алып туруп чоңоюп айтат, же мындай деп кыжалат болобуза тура, аны буну формировка кылат. Мисалы 7-8 түйүп алышы мүмкүн помидорлорду. 7-8 түйгөндө 2-3 алып 4-5 калтырып койсоңор ошону багат бир сабак. Азык жетпегенден анан майда болот да бардыгы эме кылбай анан бага албай калып анан оорулар баштайт. Biz öyle suyunu atmayız, bu köy alalım. Аны бага албай калып дагы анан оорулар ошодон пайда болот. Бул иммунитетин алып коет да, алын алып коет, күчүн алып коет. Ошон үчүн мүмкүн болсо ошол саргайган жалбырактарын алып, ачып, бирден шакка мүмкүн болсо 4-5 калтырып койсоңуз бир сиңгилге помидор. Анан чоң размерлери окшош магазиндикиндей помидор болот. Бири чоң, бири майда болот. Бардыгы жетилген, бардыгы даамы да жакшы болот, сапат. Жана майдалардын даамы баягы ширеси, сахар жетишпей калат да. Анан помидордун сапаты да начар болот. Anam bir komuzga okşagan emedin. Жанакы мажурум талга көрөк түшөт экен. Караеттер болот, жуктар болот, листовёрттер, көп зыянкачтар аябай. Аларды обработка кылыш керек. Ошол эле. Сындырып коебуз. Бияк отурмун жеке. Кайсына? Капусталар түйбөй атканда сындырып. Капуста түйбөй аткан эмес, бул өзүнүн убактысына келгенде түйөт. Тайында жалбырактарын алып Жок, бул деген ал кеч сорт экен да, значит. Сорттор капустаны 60 күндөн баштап 150-180 күнгө чейин пыша турган капусталар бар. 60 күндө пышкандардын арабында эгип атат, билесиздер, а? 60 күндө түйүп, уже 1 килограмм, 1,5 килограммга чейин качан берет. Onu алып койдук эми зыян эмеспи? Ал зыян болбойт, но бирок аны кийинирээк ал капуста менен капуста эмес, бул любой эле өсүмдүк бар го. Өсүмдүк жалбырак менен күндөн фотосинтез аркылуу мына азыктанат. Азыктанып туруп анан кийин тамырга берет. Тамырга бергенден кийин анан ол тамыр иштейт. Өзүңөр элестеткиле, жерде жаткан сууну азыкты алып туруп өдөгө насос менен качат этип берет. Ар бир нөмөгө бөлүп берет. Мына кесип сап. Ошон үчүн бизде көп түшүнүктөр эме да мындай. Азда мына мисалы Семишкалар эле мына жерде азыр 10 адам болсок, 10 адамдын жери топурагы ар кыл. Бизде мисалы шагыл бизде таштак жер. Бир жерде саздак болот. Бир жерде кара топурак болот, бир жерде суусу начар, бир жеринде шорлуу болот, бири шору жок. Ушундай нерселер болот да. Ошон үчүн ар бир адамдын өзүнүн жерин негизинен анализ тапшырып койсоңор бир жолу. Огороддун ардын 4-5-6 жерден алып барып туруп, ошол менен кыштакта бар. Анализин көрүп туруп, кандай составында, кандай десеңер, ошого карап мамиле кыласыңар. Эң эле жакшы нерсе бул кыкты туура пайдалансаңыздар, жанагындай курт кумурскасын жолотпой. Өзүңөргө зыян алып келбей, ошону колдонуп алсаңыздар, күйгүзүп, ошол пайдалуу болот. Кыкты эч кандай зыяны жок, бул ата-бабабыз колдонуп келген. Составында, кыктын составында азот болот. Калий, кальций, фосфор болот обязательно. Анан күйгөндөн кийин азот калбайт. 11-12%тен калий, кальций, фосфор болот. Кыкта калат. Кыкта жыгаштын эмеси, көңдүн күйгөн күлүндө обязательно калий, кальций, фосфор калат, ал күйүп кетпейт. Бул твердый элементтер да. Азот бул абадан алынган үчүн бул күйүп кетет. Кайрылачы? Жанакыл печкеде көмүр жагып, неме кылгандагы күлдү талага төгүп, ал болбойт. Көңдүн чаккан тандырдагы аны огородко любой жерге төгө бериң, жылда керек болот ал огородко. Сиз огороддон сиз алып атпайсызбы? Алып алгандан кайра беришиңиз керек. Ана толгондан сурасаң 10 та күлү бар, бекитип алган.
Жо biz anal ottu koyun Ana, koyuruz. mına. Berkindere Hazır, hazır, tutarız, hazır, tandırıp hazır, tutarız. Мына көріңіздер, мына ауыл Шыңой Чоңой бот да. Пасынковка деген болады. Пасынок деген сөз. Өгей бала деген сөз. Пасти чужого сына деген сөз. Өгей баладан пасынок дейді. Бұл өгей өсіп алды. Өгөй баланы. Бұны алып салыш керек. Өгөй бала мына көрсөтөр алды. Мінекей. Өгөй баланы да концепт туралы мына өгөй бала мына артын колтукка чыгат. Мінекей, мінеті қараңыздар. Колтукка чыгат. Бул ушул азыктын баарын ушул урдайт. Буну алып коюш керек. Мүмкүн болсо колуңуз менен. Қарасаңыздар болады. Демек, көпшілігі мына жоғары жақтарын түмеле қойыңыздар. Алдын алыңыздар. Ал астындагы эмелерди алып эле койсоңор болот. Мындай алчы. Ана мына жерде Неде мына жерде 5 гүл турат. Бул нормальный да. Буну багат 5 гүлдүчү. Анча жерлерде 8ден 10дон гүлдөгөндөр кездешип калат да. Ошолор 4-5ти кылсаңыздар, окшош размерде жакшы жетилген жемиш аласыздар. Өгөй балдар. Оза мен барып кастырдан өгөй балдарды алайын. Мына уже құт түше бастады. Мына дальше керек уже. Biz bağ oturduk. Neyim bağ başladık. Bağ oturguzganda деле биогумустан түйүнө 2 килограммдан салып койсоңор аябай жакшы. Буда азыктын барды бар. Керектүү азык. Сөйлжан. Эми сиз жана айттыңыз а? Кандай? Чөптү кандай кылып атам. Азотқа қарағанда. Бул чыгаргандагыда составында азот, калий, фосфордун барды болуп калат. Дагы анан жанагы зыянкечтер барга мен айткан. Өсүмдүктөрдүн немелери, мына ото чөптүн уруктары бар го, булардын баарын жеп жок булар. Дагы анан кийин бөмө жемиш биогумуска эме алган. Чыгарыласың болот экен ал. 1 жума же 2 жума эртелеп пишет. 4 айдан 4 айлык болуш керек, жок дегенде. 44 ай жаткан. Баккандар менен Баккандар башка. Эми негизинен эжелер негизинен биздин бүгүн сиздердин бүгүнкү буяка келишиңиздерди бизге эч ким айткан жок. Биз буга бизге эч ким акча төлөбөйт. Эч кандай. Бул биздин максатыбыз азыр добровольно сиздерди бир таза ушундай кызыгып бир нерселерди өстүрүп алсын деген гана ой. Мынакей азиз мына бала биздин райондогу эң күчтүү агрономдордун бири ушул. Эми ушуларды сиздер бизди чакырып айыл-айылдарга сабак өткөзсөңүздөр болот. Биз барып өтүп беребиз. 50 сомдон акча чогултуп койгула. Ала. Жол кирабыз менен барып келели. Ол сиздерге да ол акчаны албай деле коебуз. Siz 50 сом бердим, угалайын дейсиз да, ошонун эсиңизден чыгат. Кайсы бир мезгилде болсо дагы барып эмелерге аракеттенебиз. Эми бул дыйканчылык ушундай нерсе экен, өтө секреттүү көп, өтө нерсе экен. Мына Азиз болсо сторонник химический ресурс болгон. А мен адан качам. Көрдүңүздөрбү? Мен эч кандай химикат пайдаланбайм. Качам. Азиз эртең өлүп чыкканда капустага дари чечет. Мен күл салам. Ошон үчүн томонун чыкты күлү бар. Астына siz ondan aytasiz. Эми бул жерден Salıştıralım da. бул жерде сиздин өзүңүздүн ишиңизде Пайдалуу зыян жагын айтма. бул азиздики аябай туура. Эч кандай химикат жок. Мен айтсам меники дагы туура. Кээ контактный деп коет, алдында жылаң ачып жүргөн курттарга мен калемпирдин чылап туруп сейип койсом. Туурабы? Алда булда керек. Алда булда керек. Ошондуктан Мага сизден натуральный метод да. Без химикат. ошондуктан эгерде сиздерди түйшөктө турган суроолор болсо, бизге бергениңиздер аябай жакшы да, анткени Тартууга керек болсо. эртеге барып айылга чыксаңыздар барып ошол суроолорго жооп тапканга аракет. Эми чыты аябай жаман болот эжелер. Көрдүңүздөрбү? Мына Азиз айтып аткан баягы токсичный газдар мындан чыгат. Токтубагыл. Аха. Муну кандай кылып себесиз көп? Мына
Korktum boğun çılağını Мысалы, görürler. bir tüp pomidorga qancha salasiz misалы? Ekönün ortalığına bir 10-15 santimetre kılıp durup jartı o yemin menen salam. Ana yerde men nemen var. Travı çömüç. Ошо менен жарты Ана салам. күрөк менен алчып туруп жерине салып Так. көмүп коет экен. Хорошо, ең жакшы идея. Туура айтасыздар. Сразу көрсөтөйүн. Неге бир көмүп коюп, бирөөнү көрүп коелу ошо. Күйгүзө турган жерин, күйгүзбөй турган жерин билип алалы. Soğuktukun 1 gram olursa hem büyük aktarıp yaşayacak. Hem seni rasa asılasın hem uyuğun boğun girdi hem toğun boğun. Азыр сиздерге сразу көрсөтөйүн. Туура айтасыз. Ошада өзü yerem kelgen jer. Мынакей тамырлары келди. Нерге тамырлары келет мына. Так, мына кичинере экен. Шуну аласыз. Hem kaç kere toğun boğun ak bilet. Ha, bu süzek tadatlı. Мына жетет. Ушуга жетет. Жетет. Болду. Süzgönü başka bir şey. Ha, süzek tadatlı. Жетет. O çaçkanga. Ha, alma, örük soru, taraflar toğuna. Алар Ар бирин түбүнө коюп чыгабыз экен. Итак башкасы чачатыздар. Эми караң. Сиздер ар дайым алманын тагын эле пайдаланып жүрөсүздөр да. Алманын эмеси 1,5 метр алыс болот. Алмага мына 1,5 метр. Мынерге бериң. Мына жерден суу келсин. Мына жерде суу анча пайдасы жок эле. Тамырлар мынакта. Tüyüne vermiş gerek. Бака. Эми эгерде сиз Çeteli hopanın эгерде сиз kutuyuna giriş. мына алма турат. Мына лом менен ойдуңуз. Мына. Bomini birisi Аха, kalsın. мына. Анадан суюк кылып туруп 2ден 3ден кое бергениңизде гана. Мына Tüyüne mes bu Аха. yana. Бияктан 1 метр таштаң дагы, 1 метр таштаң дагы. Oldu. Çılagan 10 günden aşık gereken de mi? 10 күндөн ашыш керек. Мынакей көрдүңүзбү? Мына чыгып атат газ. Шуну наратып, эретип, Açıtış gereken. наратып, эретип, мынтип көйлөп коесуз. Масканы тагып аласыз. Коронавирустун өтө күчтүүсү ушул. Тагып аласыз мына. Наоборот бул Так, коронавирус эми да жок жүрүңүздөр, болот. ана ал кашекти көрсөтөйүн. Исмаил ака, сизге аябай керек, келиң. Kaşık bizden. Şu İsmail Akan жақсы. Nalar ancak bir kol patrona. Мына ушу былтыркы эле кашекпи же көп жылдан бери турган кашекпи ушу? Кашек. Исмаил ака, келдиңиздерби? Bir kartoşka egenin bir жаңы методун bir 3 жылдан beri пайдаланып Mına mus çöp ketken çarpıştı. Былтыр о, мына жылдын шерге чейин ушул жерден 70 килограмм картошка алдым ака. Бул жаңы метод мульчирование деп айтылат экен. Мульч деген сөз англис тилинен кыргызча уктурунда сактоо дегенди билдирет экен. Ушул жаңы метод экен. Bunu ne kılasın? Егип koyup жайлауга кетип каласыз, келсеңиз пишип калат. Чаппайсыз, сууга араласыз, эчтеке кылбайсыз. Мынакей. Bu jalqonuk eken de. Жалконук. Ayın jalqonuk. Сиздер жактады. İsmail'e layık eken. Tagında toprak var mı? Azı sizlerden İsmail çagında cana kaşık çöptür eleken. Ушул метод жагып калды. Üçüncü жылкым секретimi aça vereyim. Sizler birinci yolu görüp atacağız. Hiç alarak biz açağız, görüyoruz. Ay onda bunu jaylayız. Kanda kartoşka. Aldı dağı. Bunu ayarlasın İsmail. İsmail. Bu sağlayık eken, ana kazganmağı layık eken. Meni tutamay. Nereden dağı kaldı? Ay, mına musurlar mına jayloda qırı turpaq bolup kalat eken de. Artan tündük turpağına. Kara turpaq alıp kepер. Kalgandayбы? Buğa suğarbayt ekensin. Eşteke kılbaydı. Çapbayt ekensin, suğarbayt ekensin. Ali kaşık musur uylarından çıkan, attan çıkan çöplerdi çoğulup durup yiyip var. Uruğu başka oluş gerek. Üstüne bıyıkı uruğu жақсы болбойт eкен demek. Gerek uruqtan egiş gerek eкен.
Бул деле жакшы эле дагы күзгө чейин эптебиз бул. Таштап коюп кетип калган кишиге болот да. Ооба. Агыбыз аке. Бул аябай жакшы болуп Мелет кылып бел ооруп таштап коюп кетип. Мейlik eker. Sizge Бул Исмаилдик экен. Бул кечке чыгып келип жүргөн киши да. Bunu men Kırgızстанга tarqatam dep жүрөm. Айыл жерине жакшы экен мисалы. Бул эмне себептен буну айтып жүрөм? Себеби кээ бир жерлерде болот нормально чыгып атпайбы мынакей. кээ бир жерлерде суу Суарып Кеде жаман. мелет кылып деле ушунча карточка албай калат. Жаман көрүнүп. Ушундай O kalıp kaldı nazarda. Було талаларга кайракы жерлер. буларды дагы Ver daha kaldı ver de ver. Черинде жок да. Жок, анал menimçe жаман эмес. Эч кандай бул дагы жакшы болот. Таштап коюш керек экен. Daha bir ay, 2 ay жатса, özünün yemesi men aytkan bulturku Akpaşoğlu'dan gelgen yeme menen ektimili aябай жакшы болду. Ушуларды кайсын алда ектиңиз? Болду дейм. Oldu öyle oldu. Мына чоңош керек та чукаң. Мына сизде чоңоя турганда карточкаларды алып салдыңыз. Ай, siz жаман далдан кишип турбайсызбы? Дейле экен ана. Чоңош менен өзүнүн бултурку мен айткандай Bunu cazda kaçı malda etkin ya. Укадым күнү карточка эккен деле эч айырмасы Жети жок. качан Эми кандай кылып экесиз? Kanday kılıyor etken o şunu görmedik ver. Мында күчтүү жер аласыз. Мында күчтүү жер аласыз. Кадимкидей эле эгесиз. Картошканы 20 сантиметр. Üstüne 30-40 santimetre Çöp taşlap. nan taşlap koyup oldu. Нымдылык сактайт. Tagina kara topraktan koyup duruyor. Küçülük var. Жерди салды. Anan, Mına al üstüne kadimkili 40 taşlap çöptür. Mına baskı. Bayağında haliginde camam bolup siydik bolganda ötül jakşı bolot. Sebebi camgır jaganda астына тамчылайт. Ana kalbasa keleytet kurulgan деп. Мырзаке, мынандай биздин огородторубузчу, көпчүлүк мен карасаңыздар, биздин огородтор мындай арык болуп атат го. Ушундай жерде энин бир 10 метр кылып, узунун бир 20 метр кылып, ушундай карточканы эгип, банда кашчек, жалбырак бардыгын көмүп, лучше ошондой методду деле пайдаланса болот. Карточканы аласың, зато жер семирип, топурактар багында бөлүнүш болуп калат экен да. Ошондой кылса да болот. Хотя бир 5-6 метр жер ошондой муntака bolsa gerek. Кеми коюш керек экен да. Оода. Эми дели кара. Түшүм аласың. Эми ошондой кылса деле болса керек. Эми bunun качествосы кандай? Бул дагы башка сөз да. Түшүндүңүздөрбү? Муну да көрүп жеп көрүшкө. Оңуңуздарды жууңуздар. Азыр эле кошо бар мен кайра машинасы. Siz aytmakçı canavar. Элдин көзүнчө торжественно. Кош сөз айтып алайлар. Трибунага чыгайын. Урматтуу ишкерлер, биз көбүрөөк адам келет деп эме кылдык эле. Бирок сиздердин келгениңиздерге биз Азиз экөөбүз терең ыраазыбыз. Биз да кайтадан бул жөнүндө бизге эч ким максат төлөп башка эчтеке жок. Биз болгону Азиз экөөбүз дагы биздин группада балдар бар, ишкерлер. Бардыгыбыз сиздерге экологиялык жактан таза продукцияны өндүрсө дейбиз. Кичинекей огородуңузду туура пайдаланып, 2 түшүм алсаңыз деп сунуштайбыз. Ошону ойлонобуз, ошого жетишебиз деп ишенебиз. Ушул дагы ушул моменттен дагы бир кайталанып айтып кетейин. Пияз эгүүнү колго алайлы. Ар кимибиз пиязды өзүбүз жасап алып, чеснокты, калемпирди базардан алган пияздын составында өтө көп химикаттар бар. Ошондуктан Çönteke de lapaydı özüngör. Мына Özüngördün kartoşkaňar, piyazyňar, bardыk nesi özüngörden bolsa, өзүңөрдүк болсо аябай. bazarga çurkabайсыңар. Мынакей. Каалаганды алып, Ол кандай өстүрүш керек экен бүгүн сиздерге айтып, эме кылганга аракет кылдык. Канчалык кабыл алдыңыздар, ыраазы болуңуздар. Ошол мына Ракая эжем менен биздин группада ушундай бир жазышып калганыбызда мына өзүбүздүн эжебиз экен, Ракая эжебиз келип, жакшынака сөздөрдү айтып, жакшынака кеңештер берип калат. Мен өзүм ушул эжеге келсин деп атайын звонок кылып чыгансам мына улуу баштын кичи кылып келиптир. Эже мен ойлойм сиз бүгүн жакшы эле мындай нерсени алдыңыз, кабыл алдыңыз деп. Анан кийин ушул жерден угуп туруп
аябай дагымдай толкундандым анткени сизде 14 бала постердин ичинде экен. Бүгүнкү күндүн эрдиги ушул балдар, кыздар, эжелер эмне дедиңиздер? Бирөөгө бир чай бере албайбыз, бакмак түгүл. 14 неберенин ата-энесибиз. 8 баланын ата-апасыбыз. Ол баккан баланын быйыл 9-сун багып атабыз. Анеке 9-сун багып атты. Эми ошол бир чеберел болду. Менетиңиз тек кетпесин иче. Алайдын таткалардан бирисиз экенсиз. Эми олгон тугуна нета экиларам бар, бир түккөн. Азыда келмесондо кошойлу. Кел. Жана бир түп чыккан шуну мына түшүм бүгүн мен агаратым ушуларды деп кышты. Рахмат. Эми келгенде Кудай буюрса ой сиңди мүкам экенсиңер өкөңөр теңеле. Алыс эмес жакын экенсиңер. Салмага дагы. Силер капы болбойсуңар. Калгандарыңар. Силерге үйрөт кой деп өзүңөр көп калып бересиңер ушундай кылып. Эми дагы оюм улантайын. Эгерде ушундай бир маселе кызыга турган болсо, телефондар бар. Кирсеңиздер бар, Азиздики дагы, меники дагы бар. Сиздер бизге түнкү саат 1-ден 5-ке чейин, 6-га чейин звонок кылбаңыздар. Ии дебейсиздерби? Кишини уктап алайын. Калган мезгилде звонок кыла бериңиздер. Кандай суроо болбосун, биз жооп бергенге даярбыз. Эч кандай акы андан мындай жок. Бирок эртең кеч айылымыздарда ушул маселе чечилбей, көбүрөөк боло турган болсо, чакырыңыздар, барайлы, бетке акы бериңиздер, бардыгын айтып түшүндүм. Макулбу? Эже, мына ушул сизге, балдарыңызга алар. Макулбу? Батаңы бер, ошондой эле О жерде билбейм отуруп. Кел, Отуруп берейин. Мына отурат сонда. Ошо ортуңузда Mayli, turup dele vereyim. Oltur, ükam Ömürzak, singdim, Tolgunay. Aziz ükam. Mına Katar'a gelmeysin mi diyor. Mına siler atayım, bar joğuzu çoğultup, uşul bizdin alay jergesindeki öz üyüngördökü, özüngörün eşiңерден алдын кур өткөрбөстөн, өзүңөрдүн түшүңөрдү өзүңөр алып, өзүңөрдүн чөнтөңөргө пайда кылгыла деп мындай эмгек кылып бар жоğузду ушул ишке чакырып атасыңар, чоң рахмат, Алла разы болсун. Ömürüңөр дагы узун болсун, өрүшүңөр жайык болсун, келечегиңер кең болсун. Жараткан Алла Тааламдын алдында кандай максат, кандай ой, кандай тилек менен ушул түшүмдөрдү өстүрүп, кандай ойлор менен бала чака чоңойтуп атсаңар, ошонун баарын Алла Таалам кабыл кылсын. Көөнү жаман, көңүлү жамандан, тили жаман, тилеги жамандан, пейили жамандан, ушу көрө албагандардан Алла Таалам сактасын. Ар дайым тилеген максатыңарга жетип, дасторконуңар нанга толуп, үйүңөр башка толуп, ороңор данга толсун, короңор малга толсун. Үй бүлөңөр ар дайым ушу бала чака, небере чеберелерге бөлүнүп, урмасыйга бөлөм жүрө бергиле. Элдин адамы болгула. Амин. Рахмат. Кийинки биримде чогулабызбы? Азиз дегесен Шаптарды карап болом, менде ичеме жок, мен ондан өткөрүп эле жүрөбүз. Демек дагы